Rui tēnā o nā kaupapa whānui rawa ke ara. Beautiful. As we walked around the room today at Shed 11. Yes. Mpōneke. Yes. Tēnā ka hoki ngā mahara ki ngā.
Aue, he piko he taniwha, he piko he taniwha e karanga tiki ki a koutou. A e mā takitaki mai na ki tēnā o ngā whakapōhotanga mai te marae ātāko nei o pipitia ki pōneke mo tō tātou nei kaupapa whānui. Ara ko... Kiingi Tuheitia Portraiture Award 2025, Rua Mano Rua Te Kaumarima. We are here, koutou mā, at the marae, Pipitia marae. And of course, we have to, of course, acknowledge tō tātou nei āriki nui, ngā waihono i te pō mō tēnā o ngā kaupapa whānui rawa, ke he wā, hei whakakotahi mātou katoa, ngā kaitua o te motu katoa, mai ngā hauewha, mai ngā pito o te motu katoa. Hei whakanui tā rātaua ke taonga, ara ko ngā whakataitai a toi, Kiingi Tuheitia Portraiture Award, Rua Mano Rua Te Kau a Mārima. Sian, how are we feeling? We're feeling very excited. We are. Just want to say a big congratulations to all the nominees. Your guys' artwork was beautiful. It was the Māori was oozing off the walls, Tika. I must say, this morning Tika. at the art gallery. It was beautiful. It was a beautiful experience, and to feel the Māori of Te Ariki Nui there as well. And of course, we of course acknowledge Te Whare o Te Pūkenga Whakaata, the New Zealand Portrait Gallery, for hosting such an incredible morning. Beside our Queen, of course, beside te Queeninga, tō tātou nei āriki nui, ngā waihono i te pō, dignitaries, ngā kaitoa, ngā whānau katoa, e hui ana i tēnei o ngā ata. An incredible kaupapa, of course, celebrating, of course, art right here in Aotearoa, ne? Yes, that was very lovely. Yeah. Very lovely experience. Anai, tika. I'm not much of an artist myself, so I don't know about you, but... I think you're an artist. You're an artist. Everyone's an artist in their Yes. own right, koutou mā. Engari, we're not here to talk about us artists, we're here to talk about our kaitoa. Of course, the Kiingi Tuheitia Portraiture Award, Rua Mano Rua Te Kaumarima, over 40 different categories, over 40 different kaitoi, rather shall I say, have entered this competition. We are honing in on a few tonight. Of course, tonight, koutou mā, we will see who our overall winner is. Of course, the grand prize of $20,000, so we're pretty excited for that, koutou mā. As you might see, just out of frame beside me, tō tātou nei tino manuhiri ko tai mai nei, I tēnei o ngā ata. I tēnei wā tonu. So koutou mā, we are just a pleasure to be here, pleasure to offer you this stream service as well. So koutou mā, as we sit back, relax and watch the unfoldings of tonight's events, of course the overall winner, and of course and of course our kaupapa. Of course, let us not forget, koutou mā, the kaupapa whānui o ngā kai, o ngā toi tēnei wā tonu. Which is tupuna, ne Sian? Yes, there was a lot of stories Yeah. to be told about Aye. our tupuna, Tika. and they were told today on those walls. Aye. And of course, I mentioned it earlier this morning as well. E kōrero nei, mō tō tātou nei, me whakanui nei ngā kaupapa. So koutou mā, as you can see, beside us now. Ai tō tātou nei ope manuhiri I tēnei o ngā kaupapa whānui. Ka karangatia te reo tuatahi o te kai karanga. Ka karanga. Tēnā mā takitaki tonu mai. Ana ko tai mai nā manuhiri roto I te whare nei o pipitea, te whare ātāhua nei. Ki pōneke nui
I tēnei watonu I miria mātou I tēnei wā ka tū te ropu ka pāko Ngāti Pōneke e pōhiritia I ngā manuhiria rā koto tātana e ariki nui ngā waihono I te pō. Cyan, an incredible night we all are going to have tonight, ne? Yes, and we're very excited to see who gets the award. Man, $20,000. Ka tika rā ka huri ki ngā whakaritenga I roto I te wharenui. Kia ora. Mā kueto, mā te atia mai to,
te whanganui Wiata. Haere mai, haere mai. Tainui waka, tainui tangata. Haere mai. I runga i te kiwai o te kete. E tohu ana i te kotahitanga i mua inga nui a tātou. Haere mai i runga i te aroha nui ki te kīngitanga. E tohu ana i te kotahitanga i mua inga nui a tātou. Haere mai, e rara. Kuwaina te hunga nei kuwai. Ko tū pēr korongo pēr ku matāra. Tahi a te ki, tahi a te wānanga. E ara mākite, e ara mākiti. O mawhiti kuna ko mawhiti au. O te wahi ki te whare. E whare mātahi e hui te rangi ora. E nei rā, tautai ngā mihi. I ngā whakamāna watanga. I runga, i ngā ringa toi. I ngā ringa rehi. Ki runga i ngā whānau, i ngā whanaunga. Ki runga i te hunga tautoko, o tai pai nei tēnei pō. Haere mai, e rara. Haere mai rā me ngā tīmate kei runga i a Pūtatau katoa. E korera wa e tapiti, te pane whakahiko o te whakao. Ngā mahara. Mo tō tātou Kiingi. Kiingi Tuheitia Portraiture te Wherowhero te tuawhiti. Hui atonu te whetū tarake i te rangi. E taki ana i te tira mātai pō. I runga anō i te taiahiahi. I runga anō i te hautuku. Ki te whatanāmaru. Ka rero a katu i te hautapu kia puanganu i te rau. Ka whakawhiti atu o tātou mate i te whatanāmaru ki Hawaii ki Areta. Tuki te pō, ko te pō nui, ko te pō roa. O hautuki, o hautapu. Tuki te ao, ko te ao nui, ko te ao roa. Ko rangi tokona te rangi, te ao mārama e tūtei. Tēnā nōka. E taku ariki, e te iri whānu. Haere mai rā. I te whakanui, i te kaupapa, a tō tātou ki. Haere mai rā. Te whakatairanga, i te oranga tonutanga, o tō tātou ki. Haere mai rā, i te whakau, i te whakahau, a tō tātou Kiingi. E mea ne, Māori ai tātou, ao te pō, pō te rā, huri no ai te ao. Ke whakakapia ke au i konei ki e tahi kupu, whakaarohara. E taku ariki nui, te wā tō whakawahina, ka taku i mai ki ta mahine, e lima rōna tau i a, ka hima, pāpā. E te hirangi au, te rite au, e kūni ngā wairuna i kōti. Ke mea pāpā i ki mai koe, e kūni hoki au. Ka katau, ka whakautu atu au. E taku pepe. E rereke te kuini a te pāpā. Te kuini o te tanga. Ka pahara au i kona. Te momo i a. I nā hoki, whakawhai ana tōku ngāka. O koe, te kuini a tōpā. O koe hoki, te kuini te tanga. Te aroha, o te pāpā, i tangata māhine te nitura. O te aroha, o te tamāhine, tōna pāpā te nitura. Nō reira, e tōku kui,
Pūkenga, te aroha, o pāpā. O tai mai nei, i runga te aroha, ki tō pāpā. Tira o tai mai nei, i runga te aroha, te iti, te katoa, te nā koe, te nā putau, te nā pāpā. Kia noho mai rā ia, i runga i te tōna tapu noho mai ai, a Kiingi Tuheitia. Tōna tapu noho mai ai, te riki nui, te atairangi kāhu. E ona tupuna riki o te pō. Tēnei, te inoi, ke piri mai ki tēnei huihuinga, i tēnei pō. Poia e manaki ana i te pani te pawaru te rawakore. O roto i ngā hapu, o runga i ngā marae. Ngā mate o te tau o te marama o te wiki. Te atiawa nā koutou i tangi, nā te ariki nui kuini ngā waihono i te pō i tangi. Wenei te haeringa mai o tō tātou ariki nui, e whakautu nei te reo karama o te rā. Manaki nei, ngā mate maha o te wā. Tō reire ko ngā koutou mate, ko ngā mate kei rungi aia, ko tūhono tia i roto i tēnei wā moro i tīnei kia tukua, o tātou mate kia hoki. Kia hoki ki ngā puapua, o hine nui i te pō e kukunu nei. Te tangata. Haere ngā mate, haere ngā mate, whakaoti atu. O koutou kia koutou, āpiti hono tātou hono. Ko tātou, te mahuatanga i ho rātou mā, i tēnei rā.
Tēnā hui hui tātou. Tēnā hui hui tātou I roto ngā kōrero tuku iho, I takotori ai, I tō tātou whare I te atare. Nā taku tuakana I takoto, tēnā kōrero o te tupuna o te ariki nui, te kōrero a Kiingi Tāwhia, e kīnei tuku te toi, ora te toi, panake te toi, no Hawaii ki te toi. Te kaupapa e whakahui nei a tātou. Kia mihia, kia whakamānawatia, ngāri matoi. E whakamānawatia e te ariki nui, ngā mahi ko oti a rātou. Kia tai mai tātou I tēnei rā, ki te mihi, kia rātou I tēnei pū. Nō reira te Aotearoa, mihi mai rā. Tō tātou ariki nui ko tai mai. Ko tai mai I tēnei haora. Ki te mihi ki te whakamānawa. I ngā Pūkenga rau, ngā rātou, e whaia nei te tohu. I whakatūria mai e tō tātou Kiingi Tuheitia Portraiture te Wherowhero, te tūāwhitu. Te tohu, kiri aro, o Kiingi Tuheitia, tēnei te hara mai nei, tēnei te hara mai nei. Mihi mai rā ki ngā mātā waka, kua umai ki te one o pipitea I tēnei rā. Me o rātou whānau kua tai mai, ai huruhuru mo te ariki nui, tēnei te mihi ake, tēnei te mihi ake. E te kapa, ngāti poneke, tēnei te ariki nui, te mihi ake nei kia pūtau. Tēnei te ariki nui, te mihi ake nei kia pūtau. Ko te tau me ngā kau nui ana, te kapahaka. Ko koutou, ngāti poneke, ngā ropu, te ropu kau mātua o tō tātou motu. Ngā koutou, I tū I te wā o tani wharau. Nō reira tēnei a tani wharau te haere maine. Tēnā koutou. Hei whakaoti māku. E te karangahuanga whata. E mahana tonu ana tēnā kōrero. Ko tātātou kōtiro. Koe nā te kōrero o te pāpā I a mātou I whakatū, I roto I ngā rangi whatane. He pērā ngā kōrero a tātou tamariki. O tō tātou ariki nui. Nō reira koe nei rā te mihi kia koe. E romo ana I ngā pāpā e kōrero ana mo te kōrero a tātou tamariki. O te whakamiharo ki tō tātou ariki nui. Nō reira mihi nui atu ana kia koe, e whāriki mai nā e nā o ngā kōrero ki mua I tō tātou ariki nui I tēnei pō. Kei ngā pakeke e kui mai e koroma. E rauranga tira mai hui mai nei tēnei pō. Tēnā koutou, kia ora hui tātou I katoa.
tangi kia koe i tēnei po. Waiho, ma tau tamahine, kia reki nui kuini ngā waihono i te pō. E noho mai, ai kanohi mōu, haere te kingi, haere, whakataro atuna. Ritua te pō nui, te pō roa kia kūtau, Kiingi Tuheitia. Ritua te āmarama e noho nei tātou, whakatutuki nei, ona hia, kia tū mai ai tēnei o ngā kaupapa i te rangi nei. Me mihi, ki ngā kaiwhiwhi, i roto i ngā tau, rua tau ki muri, pātau ki muri, ka tika te mihi, kia bauri, moana mahi, kaiwhiwhi tuatahi. Whakapikitia tana tupuna, akoro pat. Kua moe. E moe nei i te moe ngaroa. Nō reira, koe nei rā te mihi, puri noa e rauranga tira mā tēnā kūtau, kia ora katoa. Tēnei o ki taku take rongo maharua o ti māwana ua i te pua waka māroro au. A moa ke au i tāku toki ko te a i orani wai o runga i oki ki runga i oki ki rano, i oki ki te wai o ki te ao mārama. Marua ka ura tagaro au nuia. Uru ia mua waka i roto waka i a tālema uta ki te wai o ki te ao mārama. Ero, ka iri ake ki runga ai. Turuturo o ti waka maua kia. Tina, auie, uie, haike. Kia ora tātou. It's just a stage reset. So if you could just wait until the Pōneke has cleared the stage, and then we will reset, and then I'll call for the Arakinu to come on stage, and also our speakers. Just a minute. Taiwan. Koe te kapa. Uri hia. Ieko. Nō reira kia koutou katoa, nei mai hoki mai. Ki roto i te marae o Pipitea, nei rā mātou e huihui ai, hei whakanui, hei whakamanawatia i te kaupapa te pōnei ara ko ngā Kiingi Tuheitia Portraiture Awards 2025. Rua mana rua te kaumārima kātahi anō ko te wā pōhiri kua oti ai. Formalities have finished, never done for right now, a little reset in ka hoki mai mātou ki ngā tino o ngā whakataitai o te pōne. Nō reira, he mihi anō ki tō tātou nei ariki nui ngā waihono i te pō. Kua tai mai nā. Ara ki te mana whenua hoki, ara ki te iwi o Waikato tainui, he piko he taniwha, he piko he taniwha, ne? Ara ki te whare tūnei pipitia marae, he whakamarai tia tō tātou nei kaupapa i tēnei o ngā wā. We need to get our speakers up on the stage. Can they please come forward now? Follow the tātou nei ariki nui, and we'll take this. Kaitama, don't forget we are in for an incredible evening here at Pipitia Marae, of course, to celebrate our kaitoi, our artists, here at the New Zealand Portraiture Awards, the Kiingi Tuheitia Portraiture Awards 2025. Over 40 contestants, over 40 registrations, over 40 applicants and entrants. And of course there can be only one overall winner, who of course we will find out tonight, and who will be the recipient of a $20,000 cash prize. And I guess that will go towards their mahi toi me ki. And if I can ka hoki te mahara ki ngā mahi i te ata nei, if I can remind you of what we saw at the Portrait Gallery this morning, a whole bunch of different taonga, meki, mai ngā kaitoi katoa,
mai ngā hauewha, ne, mai ngā pito o te motu katoa. And tātai mā, across all different mediums as well. We're talking oko, we're talking sculptures, we're talking oil paintings, we're talking weavings, we're talking kete, ne? Ko te tikanga ake, ko ngā kaitoa, ngā ringa toi, ngā kaitoi o te pōnei. Over 40 applicants, there can be one winner, koutou mā. And as we see here today, and perhaps if you were lucky enough, if you're here tonight or you've headed over to the website, you can see all the different entries on the website. A different array of kaupapa of different mediums, of course, photography, we have oil paintings as well. So it'll definitely be an exciting time to see ko wai te kaitoa o te pō. Ka rore ki tātou e runga rawa mā ngā rongo ki te whenua me pokaro pai ki ngā tangata katoa. Ko poroporo ake a tātou nei kai kōrero mō rātou nei ko whetūrangi tia. Ko heke ana ngā roi mata mō rātou nei. Ko mehia ngā me waiganui a tātou nei pai. Ngā whakahokia a te aroha mai tēnā taa. Tēnā taa. I nai nei me huri ana tātou ki a tātou, te rai te katoa. Moi ana koutou nei ko tērā te National Anthem o te atiawa, no reira, a ko tērā ngā kōrero e mi atu ki a koutou. I was saying that the words of welcome have been extended, the tears of lament and of joy have been shed. The expressions of respect and aroha from our speakers has been shared tonight. You have all been brought here to witness something which is really special. It's the acknowledgement of a long achievement, which was really the vision of tātou nei Kiingi Tuheitia at the Wherowhero Pootatau atua whitu. Nō reira, tonight, we have our speakers who will come. I'd like to call to the podium the first of our speakers, which is the chairman of the Portrait Gallery, which is Dr. Alan Bollard. Alan. Kia ora, Gary. I te arikinui Kuini ngawai hono i te pō. Tēnā koe. Ki te makau ariki atawhai, he mihi arohanui kia koe. Ki ngā iwi me ngā tangata katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. I'm Alan Bollard. I'm chair of Te Pūkenga, Whakaata, the New Zealand Portrait Gallery. And our board and our staff are very pleased and honoured today to present the 2025 Kiingi Tuheitia Portraiture Competition. This competition emerged from an idea of the late Kiingi Tuheitia Te Wherowhero Tuawhiti to support emerging Māori artists. The Office of the Kingitanga and the Portrait Gallery have developed this idea in these years, and this evening we're celebrating the opening of the third show. And with the support and encouragement of the Queen and associated sponsors Te Maika Trust, Forsyth Bar, Wellington City Council and Creative New Zealand, we now gather to celebrate the 41 finalists and hear our judges announce certificates and prizes. And to the contestants, we wish you all the best in your careers as artists. You move forward
knowing that you forever enjoy the recognition of being a finalist in this country's most unique award, the Kiingi Tuheitia Portraiture Competition. Finally, again, I thank Te Ariki Nui, Kuini, Ngā Wai Hono i Te Po, and sponsors for this wonderful award, and recognise the amazing work that the respective staffs of the Kingitanga Office and Portrait Gallery staff have done. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. We're very fortunate to have as our next speaker the Mayor of Wellington, Tori Whanau. Tori, cuz, come up and have a few words. Tēnā koutou katoa, ngā mihi nui kia koutou, and a huge welcome to tonight's awards evening. It is a very special night tonight to not only celebrate our artists, but honour the legacy and lessons of Kiingi Tuheitia. I'd like to take this moment to acknowledge our Māori Queen. Ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. The city of Pōneke is honoured to have you here tonight. And I'd like to take this moment to acknowledge Te Kiingi Tuheitia and the work that he did for Māori and for Aotearoa. He led with mana, integrity and grace. He encouraged us to connect with our tupuna, protect our reo, our environment and our people. He believed in encouraging our rangatahi to connect with their whakapapa and tupuna, helping strengthen the new generation of Māori to reclaim what has always been ours and to fulfil the aspirations of those who came before us. As we watch what is happening down at Parliament this week, remembering his values and legacy couldn't be more important in these difficult times. I know his legacy and impact will be felt for future generations. And it is what we are seeing tonight in this room through this exhibit and the many actions that we're seeing with our young Māori leaders as well. I'm glad that we can acknowledge and encourage some of these young leaders and storytellers tonight to ensure that their messaging and impact will also be felt for decades to come. To create is to be seen, and your act of sharing stories of your whakapapa and whānau through these portraits demonstrates strength and vulnerability. It is inspiring, it is uplifting, and it is an act of healing. To our Queenie, seeing you lead, continue your father's legacy, and honouring our artists tonight provides much needed light and hope for many of us. And I stand here in deep appreciation of your presence and your grace. Welcome. Okay, whānau, I think it's time to get more of the show on the road, but just what a wonderful night. Have a wonderful night. A huge welcome to our guests. It is really lovely to have you here. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Before the big event started, I gave you 8 points that you needed to remember. That's what our speakers were supposed to cover. I didn't include politics, so I apologise. Our next speaker is a very good friend and certainly new to the Kiingi Tuheitia Portraiture. From Forsyth Bar, I'd like to call upon Simon Bowden. Kia hiwara, waikato tani whārau, he piko he tani whā. Ko Kiingi Tuheitia e tākei o te kaupapa nei. Ko ngā waihono i te pō, te kuini hei arahi i te kaupapa o te kotahitanga. Tēnei te mihi nunui ki a koutou, mai te whare o Forsyth Bar, e whare tautoko mō te kaupapa nei. He tamātou, kia piki te ora, kia whai te ara o te ahuna tōnui. Me mihi hoki ka tika ki a Papa Gary, me kai whakahaere Janine, me whānau, Alan Ballard, tēnā koutou katoa. O te rā,
ki ngā maunga me ngā awa o ngā iwi tuturu o te whenua. Arā, ko Taranaki whānui, te ati awa, Ngāti toa, tēnā koutou katoa. Mauri ora ki a tātou e noho mai nei. Kia ora koutou, I'm Simon Bowden. I'm the Head of Philanthropic Services at Forsyth Bar. We are thrilled to be here tonight as a partner with New Zealand Portrait Gallery and to stand in support of the vision of Kiingi Tuheitia. We are particularly excited by the potential of the program to influence the art of portraiture. By inviting rangatoi Māori to explore whakapapa within this genre, there is a real chance that the art form will carry new possibilities. It's a privilege to have been here when this kaupapa was launched in 2021 as a supporter of the People's Choice Award. We returned 2 years ago as a major partner and are pleased to continue the support this year. In 2036, Forsyth Bar will be 100. Now, while that's only a short span and compared to the many of the stories in the works, it's long enough for us to reflect on our own whakapapa, our founders and our long-serving leaders and the values they have handed down. These values can be expressed in the following way. Taunaki tangata, supporting people and uplifting others. Whenua haumako, working towards a land of abundance. Tātai whakapūmau, enduring relationships to enable future generations to prosper. We are here to provide intergenerational support to people in Aotearoa through the provision of investment advice, helping people and organisations prepare, grow and plan for the future. I'd like to take a moment to highlight the People's Choice Award. This is a $2,500 prize, is decided by the community and will be announced on Sunday the 17th of August. So if you've not already, get down to the gallery, spend time with the works, read the stories, soak it up. Your presence breathes more life into the works. And your vote says you care. It's a way of showing up. It says these stories matter, these artists matter, this kaupapa has a future. Te rangatoi Māori, whānau and those whose portraits are featured, ngā mihi nunui. Your gift is something meaningful to all of us. And to our friends at the Portrait Gallery, thank you for your vision and your dedication to this project. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. This afternoon, after we had lunch, we convened a quick gathering of the artists at the Toi Māori office, have a look at their gallery, and also to get some feedback from the artists who were present. And they were very frank in terms of being involved in it. They said they really were lucky to know about it because many of their friends didn't know about it. They didn't even know, some of them, that it was actually a competition. Some of them struggled to get here. It was really a financial burden for them to drive or to be here. For others, it was just the sheer cost of freighting large works to come to the exhibition. And so it was really useful. It's probably the first time as a board member I've heard from the artists what are some of the impediments that they are facing now. It was wonderful because we talked about the public choice or the people's choice, and one of the artists said she's got a big house, so if any of the artists want to come down for when that's handed out, they're most welcome to stay with her. What we were working on is to create a network so those artists know each other, that they actually start building that alumni of what we have seen over the 3 events. So we're hoping that there's development in that. I now want to introduce Janine. Janine has been with us for 7 years and has done a tremendous job of evolving what she was presented with when she came. She's done a tremendous job, but it's also a time of celebration, but also of regret that Te Papa has grabbed her, and we wish Te Papa all the best and try to keep up with her, because we now have I suppose it's a challenge in these very challenging times of finding a replacement that can take us in new directions that benefit from this relationship in particular. So I'm very proud to
to call to the stage Ginny. E te areki nui kuini nā wai hono e te pō, tēnā koe. Rā rangatira mā, e koe mā, e koro mā, e hui nei, tēnā koutou katoa. He uri ahau no airinga, no kotirana, no inarangi. Ko kapiti te whenua tupu, he tangata tiriti ahau. He kai whakahaere o ki te Pūkenga Whakaata, ko Janine Parkinson tako ingoa. Ngā mihi nui ki a koutou. A very warm evening, a very warm greetings to Kuini Ngāwai, Hono i te pō, and to all of those who have travelled from Te Rangiwawe. Ngā mihi nui mahana ki te mana whenua, nā te ponaki, me nā iwi o te motu. Tēnā koutou katoa. Welcome to our distinguished guests, trustees, patrons, sponsors, friends, donors and supporters. And a special welcome to our finalist artists and their whānau, and to all those joining us via live stream. It's an honour for our gallery to once again partner with the Office of the Kingitanga to present the 2025 Kiingi Tuheitia Portraiture Award, the first and only Indigenous Portraiture Award in the world. The award, kaupapa, is a taonga from Kiingi Tuheitia, carrying his legacy into the future. Moi mai rā. Tonight is a celebration of all of the artists who had the courage, vision and talent to enter into the award. From 66 entries, 41 finalists were selected by our esteemed judges, Renata, Wiata, John Walsh and Areta Wilkinson. Can I please ask all of our 41 finalists to stand now for a round of applause so we can acknowledge your contributions. Ngā mihi nui koutou, we would not be here without you and your dedication, your vision, your mahitoi. This award has challenged and uplifted rangatahi Māori artists, and it has also challenged and uplifted te Pūkenga Whakaata, showing us what portraiture and a portrait gallery can be in Aotearoa in the 21st century through partnerships grounded in te tiriti o Waitangi. Beyond tonight, the nationwide tour and the exhibition catalogue will provide a platform for our finalist artists and offer audiences around the motu the opportunity to experience their work of emerging Māori creative talent. I'm delighted to announce the first 3 venues of the 2-year national tour: Waikato Museum, the Waitangi Treaty Grounds and the Pa Homestead in Auckland. If you have friends or whānau in those areas, please let them know and sign up to our mailing list so you can get updates as more venues are announced. The list of those who've contributed their energy to this kaupapa is too long to name, but you know who you are, so thank you. Our heartfelt thanks go especially to the artists, the judges, our kaitiaki committee, sponsors, trustees, patrons, friends, volunteers, and my incredible team. Some of you here tonight might not know that the Portrait Gallery is not core funded. We simply could not do what we do without the support of our community. And tonight, we welcome all of you into our community. We ask that you help spread the word, and I'd like you to all go home and at least tell at least 3 people, if not more, about what you witnessed tonight. We invite you to return to the gallery again and again to enjoy the artworks and to enjoy our upcoming public programs. And tomorrow night we begin with a talk with our judges. Sorry, that's tomorrow morning at 11. And don't forget to cast your vote in the Forsyth Bar People's Choice Award. Now it's enough from me. Let's move on to announcing our winners.
I remember when I was working and got my first cell phone, and the charge was $10 at the time, so I don't know how much it is when you're sitting in an auditorium like this. So. But I'm pleased I'm not the only one that does those sorts of things. I think the speakers have done very well so far. I think they might have gotten 8 out of 8. Now, our 2 judges that are able to be here tonight, John Walsh unfortunately is unwell and was unable to join us. But I will call the 2 judges who are here, Areta Wilkinson and Renata te Wiata. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Firstly, thank you so much for the tono. What a privilege it was for us. The first honourable mention goes to Shannon Te Rangi Haiata Clamp, Ngāti tō rangatira, Ngāti koata. For Te Rangi, for the artwork, Te Rangi Haiata, Te Rangi Topuora. Shannon, you honour your tupuna by drawing on the language of Waikato and kawhia whakairo expressed through paint. The artwork is exquisitely crafted and technically confident. Our judges appreciated the layers of depth and shadow achieved through the opacity and translucency of paint and stain. The visible grain of timber and your tool marks show control over your media. The whole graphic composition has been given caring attention and the results are visually striking. Congratulations. Kia ora koutou. I love their music. Our second honourable mention, please welcome to the stage, Divine Here Kiuha. Ngāti tara, Ngāti raukawa. Divine, you have presented a detailed description of the many elements in your work, wairua. As with all art, the audience comes to it with their own whakapapa and experiences, and if they are able to make their own connections, the work is richer for it. We judges found ourselves exchanging all sorts of stories and ideas pouring over your work, and in the end wanted to cheer you on, encourage you, and wondered where your journey may lead. O mai te piki paki paki. The third honourable mention goes to Jessica Hume. Te roroa, Ngāti Parau, Ngāti Whātua, Ngā Pui. For the artwork, Nap Time. Jessica, your painting Nap Time feels familiar and reminds us of our karaua. It is that familiarity that draws us in. It is intimate, capturing a tender moment of what seems like a well-deserved rest. The communication is clear and impactful, straightforward yet compelling. Jessica's passion for painting shines through in her work. As a first oil painting, it highlights her technical skill in modelling and lighting. We look forward to seeing more of Jessica's work in the future. Congrats. Our fourth honourable mention goes to Caitlin Jolly. Ngāti Pūkeko, Ngāti Whawhākia.
Keep it rolling, whānau, keep it rolling. For many of us, our pepeha is not immediately known, but is sought and revealed over time. Caitlin, your painting describes a palpable longing for whakapapa that many will be able to relate to. It is honest and full of hope. Your vision instead shows the enormity of the universe, the beginning of all life on earth. Your tupuna and ours are connected to the stars. This is a delightful response celebrating whakapapa. O mai te pakipaki. The final honourable mention goes to Zoe Mala. Te rāroa te aupori. It's for the artwork Atama, Rangatira Pensioner 1899. Once painted by Goldie, Atama Takihi Paitu Paparangi, claimant for a pension, is now celebrated in oils by his own descendant. Zoe, your craftsmanship of this painting is beautifully rendered. Your artistry conveys kindness and mana in Atama's gaze. He is the light emanating from the warm dark, which adds to the portrait's intensity. Congratulations. A big hand whānau for our honourable mentions. Well done. We now move to the runner-up. The runner-up, I'm told, wins $2,500. So they're going to become my best mate after this. Please put your hands together for the runner-up, Marta Maria Kaitiskiano. Ngāti rawa, kaua ki te tonga, rangita neo Manawatu, Kamahaki, te ati haunui a Paparangi. You have done well to capture the essence of your koro. This artwork beautifully conveys a message that we are all connected to. It portrays kindness and love. The aroha felt throughout your portrait is reflected in his warm smile and expressive eyes. Marta Maria's joy in creating this piece is evident and excites us for what we will hope will be a successful future in the arts. The clarity of the emotive connection is striking, hitting you immediately. The strong framing and composition are complemented by a forest of kōwhaiwhai in the background. The judges commented, if one so young can capture such profound emotion on canvas, their future holds limitless possibilities. O mai te pakipaki. There we go. Wasn't my choice. On behalf of the judges, ladies and gentlemen, Dr. Areta Wilkinson, John Walsh and myself, we now have the pleasure of what we all came here for, our supreme winner. And my understanding is that person takes home $20,000. So we'll be even better friends. Please join me and welcome to the stage your winner for the 2025 Kiingi Tuheitia Portraiture Award, Jasmine Tainui Mihi Paget Nebu.
Jasmine's work, Taniwha Chasers, is a triumphant, uplifting, joyful image that captures the heart of our time. It is full of hope and youthful energy, with a fresh perspective on connecting with our tupuna and te taiao. We are all carried along with your young horsemen into a future that is increasingly uncertain. The young rider, his galloping horse, the raised flag and the breeding land all merge wonderfully to convey your important, pressing message. The horse, once a symbol of colonisation, has been reclaimed as part of our whakapapa and ongoing struggle. Your message is bright and clear. The composition is bold, the scale, the presentation, it all sparkles. It is black and white, but we sense the richness of the scene. For us judges, it was a unanimous choice. We all read the work the same way. Jasmine, congratulations. Ho mai te pakiwhaki. Kia ora koutou. I'm going to pull up my notes. He uri tēnei no te whanau apuni, no whakatohia, no ngā puhi, ngā tihine hoki, ko Jasmine tōku ingoa. Firstly, I wanted to start by acknowledging the judges for this year's Portraiture Award. Thank you for seeing the beauty of my whakapapa and my community captured within this image. Thank you to the Portrait Gallery in Kaimahi for organising this event, and to our kuini, ngā waihono i te pō, thank you for blessing us with the continuation of this awards. To my whānau, I want to acknowledge my dad, Edwin, and brother Jared, who came from the coast to support me today, and to my beautiful and loving partner, Quack, and best friend, Taran. Thank you for the haka tautoko, it's my first. And to my mum, Heather, and brother Tuhi, who sadly couldn't make it here today. The last two people I'd love to acknowledge are my cousin, Chelsea Paget. This series simply wouldn't have been possible without her help. And very lastly, the rangatahi captured within this image, Hirani Pirini. Thank you, I'm grateful for you both. This image not only symbolises my individual whakapapa, but the whole whakapapa of my community. It highlights the small but powerful stories and history held within these small towns, such as my childhood home, Opotiki. The whakapapa of horse riding in Opotiki goes back generations and shows us how this once colonial tool has now been reclaimed and transformed into an outlet for my people to connect back with their whenua. I titled this image Taniwha Chasers because it speaks to the resilience of my community and us as a people, Māori, and that we must stand strong in our mana motuhake. It shows us that rangatahi have the ability to dream big and make those dreams their reality. I am an example of that. Rangatahi mā, you may let your past and upbringings and whakapapa define you, but you decide your future and we will follow in your footsteps. You are the kaitiaki of our future. Hold fast in your whakapapa and follow your dreams. Toitu te tiriti, free Palestine, kia ora. Thank you, judges. Well presented, and certainly was able to lift us. You're right, the music's good. Perhaps we needed more horsey music for that last one.
But congratulations, not just the 41 finalists, but those who received awards tonight. Please give them one more round of applause. Before we finish tonight and enjoy another performance from Ngāti Pōneke, which will round out the night, and then we will have some supper. But I would ask the Queen to lead our speakers from the floor, and I hopefully can see some cheers for her. Yes. So if you all, the Te Ariki Nui and also our speakers, if you will retake to the floor, we just need again a little bit of time to reset the stage to allow Ngāti Pōneke on. Nō reire o hoa mā, ko tike. Ngā whakataitai o ngā mea kirungi tātamira rā, and of course we are happy to announce who our overall and supreme winner was, and the congratulations going out to Jasmine Tainui, Mihi Paget Nebel, and the ingoa of her photograph. Of course, Taniwha Chasers, Rua Mano Rua Te Kau Mā Whā, an incredible photography, piece of photography right here, Kau Te Mā, and rightly so deserved to win. Of course, not forgetting to mention all our honourable mentions of the night as well, and of course our runner-up as well. Kau Te Mā, we are here at the Kiingi Tuheitia Portraiture Awards, where our finalist and supreme winner has been announced. Of course, that is Jasmine Tainui, Mihi Paget Nebel, with her award-winning Taniwha Chasers, Rua Mano Rua Te Kau Mā Whā. Congratulations going out to Jasmine Tainui and her whānau who have made the trip down from Opotiki, ko tōna ke haukainga. So mai ia mātou nei ki tō ake whānau, nei rata mihi atu ki a koutou katoa. I tēnei wā, koutou mā, a brief performance from, of course we're here at Pipitia Marae, so who else but Ngāti Pōneke Māori Club, as they take to the stage for a bit of a performance, koutou mā, followed by some lights. We hopefully will get some time to have a cordial with each of our kaitoa of the evening, of course our honourable mentions, our supreme winner, and of course our runner-up as well. And whoever else we might find. Don't forget there were over 40 entries for this particular awards, the Kiingi Tuheitia Portraiture Awards, over 40 entries, 41 to be exact. And as we've seen the fruit of what this competition is about tupuna, of course, koutou mā, it is our pleasure to be among here at the Kiingi Tuheitia Portraiture Awards, Rua Mano Rua Te Kau Mahari. Yeah.
Bye.
waihuna i tupo, Pūtatau te Pūtatau, ki o wai. Nei a te ropo ngā tupo ni te heri atu ki a hui tēnei. Ara mai koe nei ira ri te korowai, te korowai aloha. Hei tau tuko i iru o tō wha. A koutou katoa rā, kurutua tātai nei mahi tēnei. Nō reira, mai te atua koutou e mana ki e tiaki nā wākatua. Ka hoki haumari koutou nei ki o koutou wākaina, ki o koutou i whānau. E nara koutou, ke nara koutou. Tēnā tātou. Nō reira e te iwi nei mai hoki mai ki ngā whakataitai toi ara Kiingi Tuheitia Portraiture Award rua mano rua te kaumari ma kātahi rā ko te ropi kapahaka o Ngāti Pōneke. Ko wātea nei I te atamira. Of course, kei konei mātou ki te marae o pipita nā te tikanga ka tuai te ropi kapahaka o Ngāti Pōneke. I tō tātou nei kaipapa whānui o te pōneira ko ngā Kiingi Tuheitia Portraiture Awards 2025, where of course our supreme winner has been announced, as well as our honourable mentions, ko te mai, and our runners-up. Don't forget, ko te mai, our People's Choice Awards are still underway. So what you need to do is head on over to the Portrait Gallery ala ko te Pūkenga Whakaata ki te taone nui o Pōneke nei in Castle Road. It's as easy as that, ko te mai. Hopefully in a bit of time we will have some time to share with our runners-up, of course our supreme winner, and maybe some of our honourable mentions who are still in here, and the first account of what te tikanga o tara te taonga, ne? Piki tōra ki rungi a mātou ki pai krori e koe roto I o mātou mai I tēnei pō. Ane tēnei ngā ātanga e takota tēnei mui I a mātou. Anō reira koutou mā. Nō ki mātou tō mātou o ki mātou. Ara ko ngā Portraiture Awards. Māori mā.
you'll all be upstanding, please. Mō ngā kai e hora mai nei, I te atua whakapainge nei kai he rongo mātou tinana, whangai mātou ngākau ki te taro te ora, ko I hukraiti hoki, te mātou kai whakaora, ake. Amen. So the food will be prepared is in there, just through those doors, same area as where you came from. No rero hoa mai mātakitaki maina ki tō tātou nei whakapāo ho tanga mai te marae o pipitea mō ngā whakataitei toi ara ko Kiingi Tuheitia Portraiture Award 2025. Saying, how are we feeling? How are we feeling about tonight? Oh, it was just lovely to sit there and whakarongo ki ngā kōrero kua kōrero and to embrace the moment. E tikana. Kaua mātou e wareware tia I ngā tino take na tino kaupapa o tēnā ngā poa rā ko te tupuna ara ko te tipuna. So each and every of these finalists, of course we had our 5 honourable mentions there. Yes. We had our runners-up, and then, of course, we had our supreme winner. But all 41 finalists, the kaupapa whānui that tied all of these mea together was that of tipuna of tupuna. That's a beautiful thing, eh? Yeah, it was a beautiful story Yeah. told. Yeah. Every art had a story Exactly. about their tipuna. Ai, tikana. E tikana ngā kōrero. Ara kaua mātou wareware ko tō tātou nei toa hiringa winner, of course, Jasmine Tainui Mihi Paget Nebel no te whānaua apanui no whakatōhea no ngāpuhi no ngāti hine anō hoki mō me tōna ke pikitea ara ko Taniwha Chasers, ne? And this speaks incredibly of, I suppose, no tōna ke haukanga ara ko o Pōtiki, so nei rā te mihi atu ki aia me tōna ke whānau, me tōna ke taunga nei e whakaurua ki tēnei o nā whakataitai. And nei rā te mihi ki te whānau that are tuning in. Ki Kiingi Tuheitia Portraiture Awards 2025. Ka tika. Nei anō te mihi atu ki a ngā kau uru katoa, whātekau mātahi o rātou. Kia kotahi ana ke te toa kaua koutou wareware haere ai ki te Pūkenga Whakaata. Cast your vote for the People's Choice Awards. Koutou mā rāza, it is our pleasure, of course, to bring to you the Kiingi Tuheitia Portraiture Awards 2025 for this year.